Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than pon Jabang nilimen Sami Merjilin Hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Monsam Alamdon Kachetok ang Dengpi 3.6 Kithomra Tokbortrok Pachun Ponsi Karbi Welfare Autonomous Council atum Seme Kiding Amai Kapachun po. Ahoklo Karbi Akhayatum isiwet akhai pusitame Karbi Anglong lapen di mahasaw pen ang tanalong district nerkep along kido a Karbi atum pini arni anta SD Hills Pling Limpen ajakong longlila anparta kaching thurdun chia Phan pura thoyalong kido a Karbi atuma Phan panonglor pen thangnat awarsai sorkar pen kipipon avila. Lasi Kidamtang 2021 aningkan songtrok risim kangtang kiot asong atum Karbi Monsam Lamdon Kachetok ponahut thoyalong kido a Karbi atuma Phan Karbi Welfare Autonomous Council Pinang Tripura close number 3.6 along Lamdon Chetok ponlo. Lasi laso Alamdon Kachetok Ateng pen Karbi Anglong lapen dimhasaw lapen angtan kido Biswanat Kamrup Morigang Hojai Nagaon Lakhimpur Kachar lapen Golaghat district along kido a Karbi atuma Phan Karbi Welfare Autonomous Council piponlo. Lasi patumi votsik achiklo niphai krinar kebarni Government of Tribal Affair Asamatum Chepatir piponsi Guwahati Arong Sopi Srimanta Sankardeva Kalasitra along Bang Inkoira Trok Abang Puatuma Phan Minister Dr. Renut Pigua Hinpensi Seme Padeng Ponlo. Seme Kideng Pon Abang Puatuma Men Lake Dr. Sarsing Ingti Dipen Ronghang Thiren Ingti Ranjit Ronghang Mon Singkro Ranjiv Bongjang Rajiv Mikir Rason Prabin Ronghang Prangdak Ronghang Bali Rongpar Binongkiri Ingti, Amar Ronghang, Sanjay Rongpi, Krishna Terang, Nandita Ronghangpi, Babita Teronpi, Niroda Katharpi, Mangalbe, Rajiv Pator, Tiken Bangthai, Lalit Kumar Timong, Maheshwar Kathar, Subharam Ronghang, Lapen. Nominated Bangkithom Atumamen, Lake, Lapuhelo. Nidul Padgiri, Kamal Sen Lapen, Mina Terang Piatum Hilo. Lapen labangso semikideng amay along Karbi lamet amay tiripi amay pu khorsing inti kongchunbang onteron lapen Karbi Cultural Society tiripi amay pu humsing be lapen kongchunbang Sunil Tokbi anparta All Assam Karbi Youth and Student Union tiripi amay pu Chandra Singh Rongpi lapen kongchunbang Ananta Milik atum anparta keongdung hamphang asong atum chetong dun si RD pidun. News report Karbi Anglong News Channel. Ningkan suri inquiry isi lasan ningkan Bharat Sarkar Home Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council tum haksinang dudun si netum Delhi rong supielong si Lamdon Chetok halasa Lamdon long Kachekroy Ateng 3.6 close number halaswa teng si pini nitum Phan la Seme Kedeng la so ajai mek deng lo la si nili pini abar sailong si Home Sarkar kadu gabe Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chenglok la pen ke Karbi Anglong Autonomous Council Kacharibang Dr. Turizam Ronghang CM sar langli phanta churu parpit lo nelia so pini la so nabar sai ni tu kelong Sir, election ki mentlo sir, manilang ko pabe. Ini non nitum la interim body, nitum han interim han sinon la so abang yang ngapi la so semi bang ngapi la si election amo minister akhoy tan nge lo prabjin pen election nitum doji. Sit ko na long. Ini nitum kado gabe bilateng blote kado we nitum inkoy raketom lapen nominated bang atom kado we bang koy ratro Sir, so election long. la bang ge mo election apor si chini ko non magene le la son kaning ge ning hang he de Yeah, we are very happy because today we feel it is a historic day for our Karbi people who are living there in Plains district.
the government of India and government of Assam has created this Karbi Welfare Autonomous Council, and we are thankful to Honorable Chief Minister of Assam and Prime Minister of India and Home Minister of India. My name is Dr. Saksin Inti. I am the chief of this executive member of this council. Thank you. Thanks to Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah and Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma that in 2021 a peace accord with Karbi militant organization was signed, and wherein it was provision that Karbi Welfare Autonomous Council will be set up for the people living outside the 6 scheduled Karbi Anglong district, mostly in the plains areas of Assam. So today we have completed the commitment by this oath-taking ceremony of the newly constituted interim body of Karbi Welfare Autonomous Council as per an act of the Assam Legislative Assembly. So my best wishes to the Karbi people and also to the new interim body, and the process of holding general election of the democratic election of the council has also will be started very soon, and this council will be able to serve the Karbi people along with other people in the plains areas outside 6 scheduled areas of Assam. That is my expectation. Jabang team will also come to Assam. Pardon? Jabang team. A high dignitary is coming, that much I know, and I know nothing about who that high dignitary is. What about annual budget, sir? Once the budget is passed, everyone will come to know. We cannot leak in advance. Okay. Thank you. Thank you, sir. Karbi Anglong Municipal Board Circuit wo signify inkoi re sipen inkoi ra hini an kangkir ke phapo. Karbi Anglong ni hang ni jang ke do Municipal Board Circuit achoko maratum by nong chiklojon kripli Trokner keprapli an kelong pon pe phutak wo signify krinar keparni dongmukak Municipal Board asai hemalong krung sai amai kapaman ponalong non kewangchi wo signify inkoi re sipen inkoi rahini Municipal Board sir kepalong sai ke claim pon pe mate kangkir pedo ponchi pusi all Karbi Anglong Municipal Board Employee Association atumpen herang kiamai ke phaponalong pen pachini po. News report Karbi Anglong News Channel. Atraksi news to all Karbi Anglong Municipal Board Association and Padeng Padeng. Kasi pinili itu dan dokumen lo kacing tu nangkok pakai minggu malam lo, ada ini itu kedam tak suri ini lah from kami kan alam penuh untuk kami tak kecil so jadi tu ciklu yon kelong ni yang nongnam kelong lepen aja ajahat kami Karbi Anglong East West Karbi Anglong aran atau minta ke ajahat atau ke kecilia dulu jadi itu ciklu nongnam kelong lepen nilit tu somar atau apa kecari kijun lahai akan siksa laga naporate begitu bisnis ki pilong le lahai lo laben la solo nilit tu government along mereka a department akan stani itu mana ka hudaya kodan stamini itu aporate pen kem tu bonta mollo dan puta la posi eri itu kem tu bolan normal elong resita ba nona elong resita lasi noni itu abang pini daga cingrum nangkok ke lalo Karbi Anglong ke hai CM Dr. Turam Sar kan itu ngacuning di alam kan si lalo jadi itu ta ko ande ki claim kita aporate pen non bisar alam lo NRC alam punoy covid hut punoy ba election hut punoy ba scheme ke wangan
non PMAY punon bala non sensa sapa malam punon ni betul kadok kaya kam si kami ni betul ciklo jono nong nam long le det sita ni betul epok ap aja le thap long ni sita ni betul ajo no anar no ni betul non puta klem sepatu tu bola lasi non ba ke la pulo ni betul CM sar anta tuning ni lo kapan ta hok CM sar ke district ini pe disi control kelang apa langta sai duji to ta hai la sinili tu la so ladak nang tu media pen ke paklam ko ke la pulo siap sa man ka tuning ni man ke nili tu phanda isi kithir thip a solution nan pia soti athe nili tu non nili tu ming tang ring lang athe non ke ata na nang no bon lo nili tu long pen rijar dang atum ta dolo atum ta tangka ke long lita du ake non arnam ke blak tang atum lo ta dolo hal atum ta tangka ke piring dola ake non nili tu long achiklo yo na nong nam ke long ni mane chiklo pa 14 to 85 lahan do ko lasi la solo uthop chu ningri bangal lalo je ni tumta pora teng pen long son ti non intangring aku somar no phanong si pachali tu thi tang da klem thi purute ni tum mo kisaru na por bange ni tum ke kidu kisung bange la ke chetong athe nona por ta ni tum ana kisung lo apora teng pen ni tum ajat ta chiri ni athe la pen ni tum bega long bete itu lut ta long li la ben itu pension da we la bang ke hok lo diri tu karbi long aso itu kachutuki long arit kwason ben lo inglong arit da son lo kleptik dopo ke klep ki juno te avelo son ha san muani sili tu ta la non chongdat bona along ki juno te ritu ke ki juno la swami package tu ka duli ta long nasi financial security ta we nasi lalo nasi non bangke nitu mupen pidam tang nitu ma secretary sa Phan pachini lo non ke bangji vosik ke bangji la so vosik a chiklo lo in koira sipe in koira hinian nitu office kangkir mane kam ke claim clear bang nitu deng ponako ahok lo CM sar pen nyong CM sar kan tuneri tule tholo jeni ne tum la bangso asai la bangso dengan padam ni den patsi ni tum utha tuneri thulo je unhan bangke ni tum ta la so asai bang den de usi la na din da ni tum ke chong hong ik ding lang nam puta la si la pen aku la so an kum pen nyong si aku thang ko pinai council la so ki thei ki ding la pen CM sar ka do wi nyong si aku nang matha Kira rasul bulan dia itu mangko belekan data den tunangi ko lake ako jakho ngacik lo isipen klian ako den tupo ampe jakho ngacik lo malo ako krege thompen den troman ako den tunako lape kipa josi ba ke jakho ngacik lo malo la bangke ko rene ke khala bangke dilitu kadop kabe mane la district ini pro is west Karbi Anglong itu sirkep MB do lasu sirkep MB coka mara tu itu celang pen kalau dari itu putu do clip pen itu ketok pen sudah putu clip pen itu cepak lang nako kuning duk cepak lang nako lasi lan lo kado kowe mijat kote demana choro iglo lasi das aku pajusi siap sat pada aku cuneri tri lo jadi itu maki duk kisu nama thapen nili tum hanta dangin sopen non nili tum intang ucor aku nili tum ta kithir ya phat dan our side dom ko bosi mathalo athela duichu nako delo je nili tuma ke claim asaya bangke pension abi la pena chik lo jan bang nong nam da long ni la si ning duk pik sita ekopai baha walam lo non ta nang lu cholo kado we akote tu tam isi belo hidup kisu lasi lasolong
state along pen tangka nangli pusitan state along pen tangka 6FC 7FC nongke 6FC long pen ini tu bangke ningkan isira cikloyon tro tangka ke ciruju kata cikudang note ini tu council along apanta pudumde indut bahini kapang kri we pen ajo halata kelong ya tangka ta ini tu long leden kasih long tu kedamtang thang acik lo eno mili tum tangka ke lo ke paju silo laso pena prang ta ciklo jon der kep ke lo li tu lo lasia so tangka lo chon pen ke dam tang atangka si tu poma mate non aku laso pen ke cek si tu chupoma lasi hola ke dam tang atangka ke itu hala so tangka tu dia lo hala ta tu dorde la pen non hala thang acik lo pen non Busi kacik luar ke itu biar jat dong lebih aja itu ke kamu kelemon. Masih. Is Karbi ang long BJP atumpen chepater piponsi Narendra Modi Prime Minister ang hoy ningkan krehini Kachetok panong ponsi special exhibition dipu ISBD along kapaman po. Dipu pen nang kilo berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel. আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী 12 বছৰত যিটো ভাৰতৰ বিকাশ কৰিছে এই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙত 12 বছৰৰ শাসনকালত কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে কি উপহাৰ দিয়া হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই গোটেইখিনি মই ক'লো ইয়াত তেখেতৰ দিনতে ইয়াৰ ISBT মই প্ৰথম লগ কৰিছোঁ দিল্লী তেখেতে নীতি আয়োগ জৰিয়তে যেতিয়া মই কংগ্ৰেছত CEM আছিলোঁ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত তেখেতে 15 মিনিট সময় দিছিল কিন্তু 45 মিনিটছৰ পিছত টাইম দিয়া হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত অৰণ ডেভেলপমেণ্টৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে 94 crores 11 lakhৰ চেংচন কৰা হৈছে ডিফু ষ্টেডিয়াম ডংকামুকাম ষ্টেডিয়াম ISBT ডিফু ৰিভাৰ বিউটিফিকেশ্যন আৰু বাছ টাৰ্মিনেল ট্ৰাক টাৰ্মিনেল ৰংখেলান এই গোটেইখিনি আঁচনিবিলাকৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী দিয়া হৈছে গতিকে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনতে আমি বহুত দিনৰ সমস্যা এই সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি অটোনমাছ ষ্টেটৰ কথা এই গোটেইখিনি আজি ফ'ৰলেন যেটো দুবকাটো আমাৰ ডিমাপুৰ ৰাস্তা সেই ফ'ৰলেনটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমাক উপহাৰ দিয়া হৈছে Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me